Dikgang tsa BOTSWANA television tsa nako ya bongwe di gasa ka tlhamalalo go tswa toropokgolo Gaborone na ke Joey Mothibi ga ke esi ke na le tshepiso sekolo yo tla diranolang ka puo ya diatla a re simolole ka go leba ditlhogo. Tautona Masisi o tlhomamiseditse banni ba Maun gore ba tla ungelwa mo go tsa bojanala le ditsatlholego tsa bone. Tautona a simolodisa semusa lenaneo la go gokela ditlamelo ko ditsheng kwa toropong ya Ghanzi. Fa mo tsa metshameko le tseletebogo le batabogi ka ene ba 4x4 relay ba roletswe matlo a bone semmuso. Motsamaisong ka mogele Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tshepisitse banni ba Maun gore puso e itlamile go netefatsa gore BOTSWANA ba sologelwa molemo ke ditsa bone e le bontlha bongwe ja go ba batlela isago e botoka ka jalo a tlhomamisa fa puso e tsere tshwetso ya gore boikarabelo jwa mafelo a bojanala a morafe kgotsa concession a boela mo diatleng tsa dikhamphani tsa BOTSWANA mo Maun. Tautona o ne a buisa phutego ya kgotla kwa Maun mosong ono. Di concessions tsa buang ka tsone tsele tsotlhe di a ko BOTSWANeng e seng ope gape. Dikomponi tsa BOTSWANA tse go teng di batla go ipala mabala a kgaka ga di kana 40 tse di tswang pelo go tsena mo e tla be le tsone komponi tsa ntlha tsa BOTSWANA go tsena mo Delta Ray ntse re itse se ga rona. Homo ki batla go etsa mo khumo a ya beelwa ba tswa kwa hela khumo mo ga rona tsontse re bonno mo ga rona bone ba re etele kante re ba hire ala ngudwa ga kala le humeng. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o abetse dikgantshwane tsa BOTSWANA e bong Ross Branch le Sego Chombo a nisha gauthusi le letseletebogo dikoloi tsa motlakase sebaka sa ngwaga ba tla di dirisa le go di bapatsa le bontlha bongwe jwa go atolosa maitlamo a go dira ditlhabololo le dipatlisiso tsa tsone. Tautona o ne gapa supa fa dikgantshwane tsa di-Olimpiki ba tla fiwa base ya motlakase go e dirisa mo ikatisong ya bone a re utlwe o tshileng kabetse. Thulaganyo ya tiriso ya dikoloi tsa motlakase kgotsa e-mobility e simolotswe ka ngwaga wa 2021 mme se se baya mhama wa dipagamo monogae mo tshiamelong ya go gola mo go pharologano. Dikoloi tsa motlakase di rebolotswe semmuso kgwedi eno mme go na le tswelelo pele ke ka moo dikgantshwane tsa monogae di abetsweng ka nakwana go di bapatsa mo thulaganyong e hapegileng ya go nonotsha ditshekatsheko le tlhabologo mo mohameng o. A very deep congratulations to all of you. Lona BONGWE, the ones who are recipients of these 4 beautiful vehicles. I've driven one like these. It's just magical. But you know, behind Litsile Tebogo's success, not only was there a minister and a ministry, but there was a team, a wonderful team led by a very competent coach. There's 23 of them. I'd want on behalf of my government to tell them we've decided to give them an electric bus for their training. This period will be very beneficial to the e-mobility program, Your Excellency, because within this period we expect that they will be able to collect performance data on these vehicles, which will help in terms of research and innovation moving forward with the electric vehicle. Mhama wa dipagamo wa monogae o itemogela phetogo le thabololo e tseneletseng e atoloswang ke tiriso ya maranyane a hapegileng. Somebody was saying, but there are already electric boats around the world. Yes, but it's different when you say this is the one which was made in BOTSWANA. And over and above that, we came up with how to retrofit, how to change our vehicles, and it's a big success. This personalized number plates are a step above what we've been striving to do. We are the only country in SADC where we don't have, until this number plates came in, where we are not IT compliant in our number plate monitoring system. So what it like be resanze re batla modimoeng bangame tautona ke masego a modimo a se go haditseng tšhaba ga go ka one
mme go lo mo go tsalwa ke so se le sengwe hela. Our young people are motivated to go higher and higher. Mme se ga se sepehela ko ntleng ga ketelopele ya gago. Dikgang tshwanetse di hilwe sebaka sa go tsaya karolo mo ditsong tsa tlhabologo ya isago ya lehatshe leno. Never driven an electric car before, so it's exciting. You know, I'm looking forward to testing it and seeing how it reacts and how everything works in it and what kind of a difference it's going to make. And also as an ambassador of basic first aid, and it's very important for me to also teach people about the importance of keeping yourself safe. Today is not just national pride in terms of we have talented young people. It's not just national pride because of what our diamonds have done for us. It's like much bigger because we're breaking into such an important, innovative space. Go soletse go dirwa ga dikoloi tsa motlakase tsa modiro wa SUV di le 50 le dibase di le 30 mo kgweding e tang. Botsidile Onkabetse, Botswana Television, Gaborone. Motsatatona Reslam Batsogwane o simolositse semmuso lenaneo la go gokela ditlamelo go ditsheng tse di ko toropong ya Ghanzi tsa Block 6 go ya 7 go ya 6 le go ya tsa Block 7. Naneo le le lopile madi a fetang 1 billion pula le solofetswe go wediwa ngwago tlang ka Phatwe. Go goketswe ditlamelo mo ditsheng di feta dikete tse 4. Motsatatona a re tiro e papamatsa maitlamo a puso a go fetola selebego sa toropo ya Ghanzi. A rutlwe Angela Inosa. Toropo ya Ghanzi na le seemo sa tlhaelo ya ditshase gore jang tse di goketsweng ditlamelo mo nakong eno batho ba ba emetseng go abelwa ditsha ba heta dikete tse 5 ka ditsha di sa le di abiwa sentle la bogelo ka ngwaga wa 2004. Lenaneo le le rolwang le tla dirwa ka dikarolo tse 2 tse di tla akaretsang ka go aditela matlhatlha a kgopo a metsi a leswe gokelo a metsi a nowang gareng ga tse dingwe sengwe se se papamatsang maitlamo a puso a go netefatsa ga motswana mongwe le mongwe a kola ditsha tse di tlang ka ditlamelo. Go na le mahelo a leng gore ke a ileng gore ditlamelo tsa agriculture di mo gone a go twingana le mebu e nonneng e ka ntshang dijo. Re dira jalo re lebeletse gore re ska ra kgoreletsa mahelo a ntseng jalo. During the project life cycle and even thereafter, you will enjoy the use of an integrated waterborne sanitation system. The project will also enhance security by providing street lights, the effect of which is anticipated to be the reduction, if not eradication, of crime. Soletse gore re tle re kgone go ba batho ha re bone ditsha ko Block 7 di le 2114 ha tiro e wela mme bi re solela gore mo go ya Block 6 1 to 6 ditsha tse di 1986 tse di tla boelwang ke gore di be di ka bewa kana di beilwe di be di tla wediwa ha thulaganyo e tla beng e simolwa gompieno e wela. Batsadi ba rona ba ntse ba le pelotelele ba ikuela ba lela gore ditsha di tla gorogaleng mme re ne ra ntsha ditsholohetso ra e tshwere le puso gore ha nako e gorogile re tla dira jalo jaaka re le ha re simolodisa mme ebile re tshepisa gore ta re tiro e wela ditshayo di bonetse ka bokete jo bokalo. Beng ba dikhamphani tsa mono ba kopia go tsaya malebela mo go ba setseng ba itshetletse gore re mo nakong e tlang ba dire ditiro tsa bokete jo bokana. Re na le local contractors ba e leng gore ba na le a share of 40% in this project. Mme ka jalo re dumela gore ka re tlontse re delivera di project the local contractors ba tla kwa tobolotsa mo go rona gore re ka mamoso e be nna bone ba e leng gore they will be leading the project. Tiro e sa le akanyeditswe mo lenaneong la National Special Plan le le simolositsweng ka 2019. Mo nakong eno go setse go heditswe 32% ya yone go hirile batho ba le 218. E tla re ha e setseng ya motsubong e helele e tlhamile ditiro di heta 400. 90% e le Batswana, bangwe ba tswa mo kgaolong e le mahelo a mabapi. Angela Inosa, Botswana Television, Ghanzi. Motsatona wa temothuo re mo lebatsi o kgothaditse balemi barui mo kgaolong ya Ngami go inakanya le mananeo a puso go tsa go tokafatsa temothuo ya bone. Motsatona o bile seo bosheng kwa Maun jaaka a ne a lekola bani ba ko
ka dingwe tsa dikgwetlho tse ba kopana natso mo temothuong ya kgaolo ya Nghabe. Maretha Kaisara wa bega. Remole batsi o supile fa kgaolo ya Nghabe e le nngwe ya dikgaolo tse mo go tsone mohama wa temothuo wa amiwang ke dikgwetho di akaretsa bolwetse ja thako le molomo, dikgofa, leuba, lethoko la metsi le kgotang fa gare ga batho le diphologolo. Le fa go ntse jalo, tona o rotloeditse balemirui ba kgaolo ya Nghabe go tsaya tsia mananeo a puso a tshwana la temo le toto, thuo le toto gareng ga mangwe go tokafatsa temothuo mo kgaolong ya bone. Mananeo a re a ntshang go supa gore mo kgaolong e ka kone ga tsewe ka dipalo tse re neng re di solofetse, dipalo tsa go tsaya mananeo di ko tlase ko nteng ga la dithapi le dinotshi ke gone ko ba begang gore nnyaa ko go na le kgatlhego e tona gongwe ka gore tota batho ba ka kone ke batho ba thapi le mme a mangwe a dikgomo le dipudi le tse dingwelana ga nametse ga ba shiba tse sentle. Motsisa tona o rotloeditse gape bodiredi ja lephata la temothuo go lemosa bogogi ja kgaolo ya Nghabe botlhokwa ja mananeo a puso. Go tlhoka thuto ya rona e tseneletseng sa ntlha ya kana ke bua re rute bodiredi ja rona gore ba kgone gore ba ye go ruta batho ka mananeo. Megopolo mengwe ne e tswa ke gore mananeo a re a rutele bogosi ja motse kana boeteledipele ja motse kgosi re di-workshope ba VDC re bone ha ba tshole bone gore re ba gore nne bone ba re tsamaelang. Remole batsi o rotloeditse gape balemirui ba kgaolo ya Nghabe go bopagana gore ba kgone go akola mananeo a temothuo a tshwana la go epelwa didiba gareng ga a mangwe. Maretha Kaisara, BTV News, Maun. Fa re tswelela mo go goa sekolo sa Botswana University of Agriculture and Natural Resources, Professor ke Tlhatlogile Mosepele o kaile fa tirisano mmogo magareng ga puso le makalana a ikemetseng ka nosi e le botlhokwa mo go netefatseng gore lefatshe leno le kgona go ntsha dijo tse di lekaneng e bile e le tsa boleng jo bo kwa godimo. Professor Mosepele buile se kwa moletlong wa ipelelwa letsatsi la mafatshefatshe la dijo la World Food Day mono Gaborone a re utlwe go rata maranyane. Lehatshe la Botswana ke lengwe la mahatshe a le 150 lehatshe ka bophara a lemogang boleng le bomosola jo go ipelela letsatsi la mafatshefatshe la dijo. Lehatshe leno le ikemiseditse e bile le bududitse letsholo la go ntsha dijo di le dintsi go ka jesa Batswana le go rekisetsa mafatshe a sele. Professor Mosepele a re maitlamo ga se a go fetsa tlala fela mme le go netefatsa gore go nna le dijo tsa boleng jo bo go godimo tse di nang le dikotla go tlhabolla botsogo jwa batho. And work together to create sustainable agri-food production systems. Perhaps, just perhaps, we fail to realize that our combined and coordinated efforts can create sustainable and resilient agri-food production systems. Ultimately, lack of coordinated and synchronized efforts makes food. Tshwanetse go bereka mmogo go ntsha dijo tse di lekaneng le go netefatsa gore ke tsa sennela ruri. Gongwe ga re bone botlhokwa jwa go bereka mmogo le gore go ka re thusa jang. Go tlhoka tirisano mmogo go re buisa ko morago o tla lemoga gore bana le seabe ka go farologana ba tshwana le ba lekalana la FAO ba nnile le seabe mo go tlhaboleng mananeo a ka thusang go fedisa tlala mme le fa go ntse jalo mohamo ikemetseng ka nosi le one o tsile ka mananeo a ka thusang lefatshe go ntsha dijo tse di lekaneng. These initiatives are laudable projects on their own with noble goals and aims. Implemented effectively, they can ameliorate food and nutrition insecurity in Botswana. An individual, in order go botlhokwa gore re berekisane mmogo go fetsa tlala mo lefatsheng ka ngwaga wa 2030. Zero hunger by 2030. Lephata la temothuo le amiwa thata ke phetogo ya loapi mme se se ama mohama wa temo le go ntsha dijo mo lefatsheng leno. As we approach FAO 80th birthday anniversary next year, we celebrate decades of progress in transforming agri-food systems. Jaaka re tla bo re ipelela ngwaga tse di 82 re le FAO, re ipelela dingwaga tse re di dirileng ka thata go leka go fetsa tlala mo lefatsheng le go tswelela re thusa mafatshe mo go kgoneng go ntsha dijo tse di lekaneng.
and our unwavering commitment to ensuring food security for all. Puso ya lefatshe la Botswana e tsile ka mananeo jaaka temo le thuo le tlotlo a tla thusang Batswana gore ba kgone go ntsha dijo tse di lekaneng. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Mohokaganyi wa merero ya tlhokomelo ya loapi kwa lephateng la loapi May Mbulawa a re dikolo tse di rutang ka paakanyo ya ditsidifatsi di tshwanetse go netefatsa gore di ruta baithuti ka kelotlhoko le botswerere go dira le go baakanya diriswa tse di tsidifatsi go itsa gore digase tse di tswang mo dirisweng tseo di kgotlele tikologo. Mbulawa o na bua se jaaka lephata la tikologo le bojanala le la bela dikolo tseo di dirisiwa tsa paakanyo ya ditsidifatsi. A re utlwe ke o lebogile re dipotsane ka pego. E re ka borukhuti ja diphologolo tsa naga botsweletse ka go golela pele lephata la diphologolo le makgabisa naga le tsogakala le tshwaraganye le sole sa Botswana go bolwantsha le go somarela diphologolo le tikologo. Madi a thekiso ya diphologolo go dirisiwa letsomo a bonala ka jaana madi a tswa mo letsomong a rekile dikoloi tse nnetse go thusa go lwantsha borukhuti ja diphologolo tsa naga. Reka dikoloi for wildlife gore ba tlhokomele diteu le lona ke tsone tsa re thusang ka tsone ke ga se tsa ntlha re di reka maybe the rasta bohelo mo tsatsing la gompieno re tla re le neela di le 4 di le increase tse 4 di ka tswa di se palo e kalo mme re dumela gore di ta thusa maybe le e tla ga re ka ntse re rekisa go bonalanyana re tla kgona go oketsa tse dingwe re ne ra di rekela anti-poaching ya ko wildlife gore le bone re oketse se ba kgonang go tsena. Re tla simolola ka dikoloi di ka tswa di le dinyenyane mo leinthong la mongwe gore di nne hela mme di ditona re tla tswelela le gone go bona gore tse dingwe tse re ka di godisang ke dihei. Na le bongwe mo borarong ba masole a rona a ba le lebagane le tiro ya anti-poaching bona thata mo merolwaneng re tlalwa ke batsumi ba tlang go utswa diphologolo ba ke ka reng ba dirisa matlhala a sesole mme go lebagane le rona le masole gore re ka go itebaganya le bone gore re leke go ba hema gore ba dire se ba eletsang go se dira. Lephata la diphologolo le makgabisa naga le tshwaraganye le bana le seabe ba bangwe le tarola maitemo a go thibela bogodu ja diphologolo pele ga ngwaga ono o hela. Ke o lebogile re dipotsane Botswana Television Gaborone. Tla ke di be khutlo gone fa ke tle ke stele Tumong Patane go bega ka tsa metshameko. Dumela Motswana. Tla ke go leboge morwarre Mothoetso Madume ka mogela ka dikgang tsa motshameko tsa tshokologong eno. Tona banana bong motshameko le ngwao re tumiso ra khare a re lenaneo la go atswa batshameki ba setšhaba ba fa ba dirile sentle kwa dikgaisanong tse ditona tsa ke maitlamo a puso go godisa motshameko mono gae ga mmogo le gore ba tswelele ba dira sentle kwa dikgaisanong tseo. Tona ra khare o buile seo maabane mono ga borone jaaka lekgotla la Botswana National Olympic Committee ka katomagano le la Botswana National Sports Commission ga mmogo le lephata la banana bong motshameko le ngwao le ne le rola semmuso matlo a setlhopha sa relay sa 4x400 se se gapileng se lefera ga mmogo le letsile tebogo o gapileng gouta kwa mabelong a di-Olimpiki la 200 meters. A re utlwe pego ka botlalo ka Victoria Dakin. Batabogi ba supa ba setlhopha sa 4x4 meters relay e leng ba ya Pondori, Colin Kibina Tshipi, Boitumelo Masilo, Letsile Tebogo, Anthony Pasela, Lee Epi le Lungo Scotch ba abetswe ntlo ya dikamore tse pedi mongwe le mongwe ko The Fig mo Kgaleview. Letsile Tebogo yo dileng ka gauta ka go fenya lebelo la 200 meters o tla iponela ntlo e nngwe gape ya dikamore tse tharo e tla agiwang ko Sesha Muse mo Kgaleview. Tona ra khare o tsweletse a re batabogi bao ba abetswe matlo ao go ba lebogela tiro e ntle ba e diretseng lefatshe leno ko metshamekong eo. As we celebrate your achievements, let's pause. Jaaka le itumelela diphitlhelelo tse le akanya gore batshameki mo leetong la bone la go emela lefatshe ba bo ba farafarwe ke dikgwetlho di tshwana le dikgobalo go ikatisa sebaka se selele le go nna ka fa tlase ga kgatelelo ya go dira sentle dilo tse di ka ba ditsang go dira sentle. Le kgonne go fenya dikgwetlho tseo tsotlhe mme la fetoga bafenyi se se supa gore fa o na le kemonokeng e nonofileng sengwe le sengwe se motlhofo.
jaaka le amogela matlo a re le rotloetsa gore le seka la tsaya fela jaaka dikatso tsa tiro e le dirileng mme le a tseye jaaka tshimologo ya tse dintle tse di tla latelang. For your hard work, but also as a foundation for your future endeavors. Fa a tswala gagwe moeteledipele wa lekgotla la Botswana National Olympic Committee Colonel Botswantshinyego wa kgoletse puso go tla ka lenaneo le la go atswa batshameki. We are truly leading the way not only in recognizing athletic excellence but in setting a regional re di goga kwa pele mo kgaolong ya Aforika ga mmogo le lefatshe ka bophara mo go lemogeng maduo a mantle a batshameki le ka fa re ba tlhokomelang ka teng gore batshameki ba bo ba fiwa matlo go supa gore re lemoga botlhokwa ba gore ba bo ba emetse lefatshe la rona. Lefatshe leno le dira sentle ebile mafatshe a mangwe a setse a kopa se re se dirang. Beginning to follow and we should take great pride in that. Are neela borre ba mantlo a bone ntlo e tlabe sa kolote sepe mme ebile ke sa tsenye ope mo kgatelelong go santse go na le ba bane ba irile ditsholohetso gongwe e tla re ha morago ga ditsholohetso tse di sena di diragala ke ra gongwe tse dingwe tse di ka amanang le matlo lo tla itse borra bogolo jang lona ba lo tsa mantlo a bobedi. Batshameki ba supile fa ba amogela ebile ba itumelela matlo ao a ba rileng ba tla fa tlhokomelo e maleba. Ya rotloetseng ba bangwe ko malapeng bo monna rona le ba bangwe hela gore a ba tsene mo metshamekong ba tele bone banye se re sa nyantse gompieno. Re leboga thata tota puso e bone go le maleba gore ba te ba re leboge ka tsone dimphotse tsa dinto tota ba go lompe nna ke le ka re ga 2.5 hela ke tsere 5 years ntse ke ya leema. Go solofetse gore ntlo ya motabogo wa 200 meters le tsile tebogo e tseye sebaka sa dikgwedi di fera bobedi kana di fera bongwe go agiwa. Ntlo nngwe le nngwe ya setlhopha sa batabogi ba 4x4 meters relay e lopile madi a fetang 1 million pula fa e nngwe ya ga le tsile tebogo e tla lopa 2.3 million pula. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Na le Riragwen le Chelsea Chakanyuka ba fetetse kwa makgaola kganyeng a kgaisano ya ITF World Tennis Tour J60 morago ga go ragela ntle Gita Victoria le Rune Venikek wa ba Africa Borwa mo motshamekong wa di doubles o neng o tshamekela kwa National Tennis Center mono Gaborone a rutlopego ka botlalo ka Goratamwe. Magarejana Afrika Borwa tsene motshamekong yo ka mashetla magolo ba sa fe ba monoga e sebaka sa go itharabologelwa mme ba fenya sete ya ntlha ka 6-3 mme ya re sete ya bobedi simologa Ragwin le Chakanyuka ba tla ba itumile sekgono ba tokafaditse tshameko ya bone fela thata mme ba e fenya ka 6-3. Bobedi jo jwa tswelela ka go dira bontle ba fenya sete ya bofelo ka 10-8 mme seo sa ba isa kwa makgaolakgang a kgaisano ya ITF World Tennis Tour J60 a tla tshwarwang ka moso. Batshameki ba monogae ba rentswa motshameko o simolotse o le bokete ba ne ba dira ka bojotlhe go fenya. It was quite hard. We lost the first set 6-3. Then we got back into it. We found our mojo and managed to take it in the third set. Go ne go le thata. Re latlhegetswe 6-3 mo seteng ya ntlha. Mme ra kgona go boela sentle mo motshamekong. Ka jalo ra kgona go fenya. Go monate go goroga kwa makgaolakganyeng. E ne le motshameko o montle fela thata. Re ne ra ngakalla go fitlhelela re o fenya. So we just had to push through and then in the end we won and we're grateful for that. Fa batshameki ba Afrika Borwa ba supile fa go ne go se motlhofo go ka fenya motshameko o. Break back, so I think that cost us a lot. And the super tie, we were up the whole time, and I think our energy dropped again, and we like. Re latlhegetswe ke motshameko ka gore tshameko ya rona e ne ya wela ko tlase mme ra re telelwa ke go dirisa ditshono tsa rona sentle mo godimo ga mo re ne re tshameka kgatlhanong le batshameki ba ba mashetla fela thata. E ne le motshameko o montle fela thata mme jaaka modiri ka nna a setse a tlhalositse tshameko ya rona e ne ya wela ko tlase ba tla ba le mashetla go gaisa mo seteng ya ntlha ntle le mo re tshamekile sentle ebile re tla dira botoka mo nakong e tlang. We still played well, but there's obviously still next week, and
I know we'll do better next week. Entse le a kgaisanyo e Ntungamile o fentse Daniel Bickles wa America mo metshamekong wa go ipatlela phatlha kwa makgaolakgang mo letlhakoreng la basimane a singles. Iseno e simolotse ka mosupologo e tla tswelela go fitlhella kgwedi eno e le 26. Go rata moeng PTV Sport Gaborone. Kgetsedi ke go rata moeng a re tlisa go bokutlong jwa dikgang tsa rona tsa tshokologo ya Labotlhano tsa Botswana Connect. Wetso a re di be khutlo gone fa ka jana le kana go tsotlhe ikanya rona. Mo dingwageng tse 5 tse di fetileng, lefatshe la Botswana le ntse le itemogela ditlhabololo le dikago tsa mafaratlhatlha a metsi lefatshe ka bophara. Maikaelelo a ditlhabololo tsa mafaratlhatlha a e le go itabaganya le go tlhomamisa fa batho ba lefatshe leno botlhe ba bona ditirelo tsa metsi. Puso e na tsaya tshwetso ya go tla ka ditogamano tse di maleba go eteletsa maitlamo a yone a go nosa batho ba lefatshe leno. Metsi a simolola go kgaramediwa ka bokete go tswa kwa mafelong mangwe a farologaneng ya lefatshe leno, a tlhatswiwa le go bolokiwa sentle pele ga a phatlaladiwa go nosa batho. Fa e sale ka ngwaga wa 2019, lephata la merero ya lefatshe le metsi le simolodisitse le go aga ditlhabololo tsa